Ka surok na tengho syadu athiabari ka bajnga kumbakan riu kilometers kari ke surok ka belarimba bat ka bodon kam hadu kata na ka banta ki ba. Kumta hakini gisnem ke beladep ka sarkar pedeng kalamang pisah hadu shipau klur tam lengba ka skim Pradhan Mantri Gram Savak Yojana na ka banta ban siangrong bat lakot tender Henry Omdon bathep. Hadin baga sarkar kala pendit biang ye kamang pisah syaka kendai poin 100% klur tengka lakot tender biang bat ladon tang weu kontraktor ubala thep ya ka tender Henry ka sarkar pat kala batha baka jing siang rong ya ka te ka surok kamdei da umau kumbala le ya ki we ki surak Henry dei ban siang da karong ka basukle bat ka kendau rengkat bat ka kenja dawai ka belatip kum ka ANT na kaliang u kontraktor ula persyang ban siang dakat kumbala batha Henry kamya hap satia kumta mentagasngi uba KP pangnyang rengkat kirang ba ketika than kilalik penia kenduk yo SE ka tenat PWD Western Circle ban kerpat yo ba unia rap lem mantau ya kilat ban penba ya karu komtre uba pangnyang habaya kren bat kinong tho kubor hadin balami na kamra SE ulo ong bo kontraktor ula persyang ban siang rong kumba lai kilometers Henry habala poi ka ayum slap ketika surok kala paralongkot lengkai bat dei halo ketika nongrim bakilawan mania kendu ya USE tungin isngap ya ke ke bawa pangnyang udan banong. Kuat ni kedua ini dari halor bagi ke tengah area bahas dengan elaka kota ini dia dan meeting dengan hagani Afrik baru solution atau segera lima masa mereka bagi lamba bakal tu kesulok ke bana tengah ban connect theory kalau long lajan south nem mentamo ke la ban tray de ndangi le shong le berkat ni le kli na office ka de hina ka daw ba ka don gani ka new technology yong ko PMDSY da ka ANT ka wud ba ki sukle yo kndo bat cement khandiat bat utau chemical kyo kela 3 kilometer tang suan uslap la pralu plan kontraktor ba pliru la testom la trehok Rekani ke teknologi pada kamlong feasible yang ni mau kambiang, kamne, kapsan, kam long banyak. Kita kasih lagi jengwan lang jomborok di rangba juga hima baca krishnong. Bias ulang bat kanega office ba. Tak ega pada bende. Manta kapor ban rekam ru balakut atat. Kan baga sulok kami asyik mak. Tengi kerpat. Bala long ka bala ai biang da umau. Dino ya teknologi mai. Te lada kalong kumta ke song manta ka office banyak berkat. Katong ni kalong bangi kwa bakat kani ka surok ruang langja tengho atebri kadai bandep no kan kajindap san pusnem ka state me galiat bongi kwa hi baba kadi ka than kriang rin ka than langja ka than nong lang kan tengho ka bangi dan kam ga yo him aro si thai yo ba jongi yo di lang jongi yo di marep jongi kan bangi haban ya kongwai nang na reng do penting ya na lang pi tikal ba surok ka jantam kri na tengho sa tiap ini kalau tangkat kilometer kan kadang sah. Jadi ni ya keren ya kata bat ka office kalau simpan ya kan ni bat kan tahu gilat pala kumnu hagan ka semiri banda pun semua. Kita kan juan benda keren. Mangi bat ki. Pala ada kata teknologi semaru I can develop dalam long ban chain I dah ka. Daga teknologi kebarim ke badi ban siang rumau ambil daga ni ka pakai tanda kendo simen bat tanda chemical ke bak laban. Ya suruk kam laban ne kam laban shan bat kam long ya do silu kali juga sa ko tak ada di jalan